Sisina Magi Ming Gapu Gone Sagalumbo full name Ahoy Liang Magi actor Sisina Siwiliu Abon Mai actress Siwiliu Sina Lare Chan Pamai Magi Asengwa original name di Wichangam Liu Kaune Sina Lungam actor Lungam ne Ojik Mase Ahoy Liang Mai Film Forum ge President brother Johnson Gonmai ni mem na khang ni ba isai do nang ge first ge music video do kreba isai no la 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 thank you khoi brother Boris Gonmai mana khoi Zeliangrong film forum ge director hojik video phaja ba thok ba se mana ayam se mane thank you so much khoi ge season videographer Sina Jenny Simbay Mai Sina Koigi singer Manon Sina Koigi Aigi advisor Livingston Abon Mai Akoi Zeliangrong actress Gabriela Kamai Akoi Dinpi Koi director Sina Koi Zeliangrong singer come actor director Gaicham Kamai Sina Gaicham ge hai Manonupa brother Sina friend ha Pupu Pamai Melo Ocha cha I know Koi Zeliangrong actor come singer pilot singer nate oh sorry pilot Koi director Thanks. singer Manon gospel isai chu sakpa aduga oi isai haiba Sina Siem Daimai Koigi videographer come singer come director Thank you. everything with people singer come actor actor Cindy Chawang actor Dr. Atan Dr. Do Sina Khoi Liang Mai ge actor Omen Chawang Sina Khoi Zeliangrong ge actress Nomi Sina Khoi Zeliangrong ge actress Kasan Galyo ado anti gi ming di ko khang hau tre video coverage lo matamda khara serious oise no oise maram de khoi na sida video hek thokba matamda maningda serious mamang na serious oba maningda nokpa adu su phazarwa aduna nasi khoi na pham maram se akhoi gi mi tro phaba gi damakta nungai da thongdok se haibne ba thado haina aduna mayam serious oise ni na su phamoi phamma matamda da akhoi phazana serious oira akhoi gi akhoi na nokte ka su gudra justice protect innocent life protect innocent life protect innocent life we want justice we want justice we want justice protect innocent life protect innocent life protect innocent life release Naga hostage we want justice 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 release the hostage release the hostage release the hostage we want justice. 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 Release. 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Protect innocent life. 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 Release the hostage. Release the hostage. Release the hostage. We want justice. 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 Release. 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 We want justice. We want justice. We want justice. Ngasi Zeliangrong Film Forum Manipur na sit in protest organized of se Manipur da tat na irang se violence se dum thop sida akhoi ki Zeliangrong film site ki na su akhoi ki boys cry rest to ba de si Manipur da peace puhalak ning ba masigi maram oina masigi sit in protest of ni aduna Manipur da matang 2003 di na irang hore ado hausi
just last month na adu ukhru site ta adum to rang thokre hojik na akoi Zeliangrong region da area da adum thokre aduna akoi Zeliangrong ki film site dikina di peace purak hanning ba masini Manipur da lan hai bisdi akoi ki tong ningai kari su dei tapini aduna akoi economy surak kani koi mass koi displacement lai kani aduna awa ba kano wan thengna kani aduna masigi lan ngasi ki lan da civilian bu hekta target to base masi akoi side su pam da bani civilian de kari moi ki maran lai ki lai aduna ngasi ki matang su hojik ki akoi Zeliangrong Nagas hojik phau matam kui khre more than 10 days helamani hostage to duna lai re hojik ki makoi ki where se kaisu akoi khaga khang mun tre government su thijilam gani dware su hojik phau se publicity si phau lai moki makoi se safety ya ta moi se kaisu to duna lai hai pasu akoi kaisu khang lai tre aduna ngasi akoi ki message pining basina hariba akoi Zeliangrong Nagas truk to thuba matamda release to biu hai base akoi ki demand se hojik ki concerned authority hai bi state government akoi the CM na luchingba masi ki government da akoi so appeal to jabni sina akoi ki ladies se akoi Zeliangrong ki imung sediti makoi truk se thadok trebni na akoi se hojik kaisu peace oina kaisu leitre aduna aina message last oi pining badi makoi hom matrok thuno thadok piro aduga Manipur da leidiba jati kuding makse peace ta on ningai haine torse aduna last ta akoi na Zeliangrong film from na lan se akoi na yaning de akoi na lan se tok pio Manipur se ing tap na kan economy da saukhat ba lam ma oina laisi habi message pe ga dum basi laga have targeted to innocent civilians making them the victim and here from the Zeliangrong community we appeal as soon as possible. Though we are stand for the Zeliangrong Film stand for unity and brotherhood and peace. This is a theme of the forum, and that we want peace in our area. And who are the intruders and who are the enemies? May kindly give up this idea of fighting and Manipur will be safe. We give out a strong message that peace should be prevailed in Manipur and the 6 captivated 6% of Zeliangrong Nagas should be released at the earliest. Your name and your professions. Okay, so my name is Abduction and I'm one of the artists from Zeliangrong Film Forum. Okay, so please tell us why do you have this sit-in protest? Today we are sitting in protest for the abduction of our 6 innocent lives by the. Okay, today we are sitting in protest for the abduction of our 6 innocent lives by the terrorists, and it's been more than like 13 days, but still we don't know where they are. So we ask the government to find the culprit and release our 6 innocent lives as soon as possible. Zema ke actor rezong yore Manipur da sahi matam khre mamang tin rang se kan na la ko sida koi Zeliangrong from side ni su koi di voice se lan to se khat e hai du ki da koi si protest to ni aduna koi ki side ki di lan sida kari sida koi
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯁꯦ ꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯝꯕ ꯊꯨꯝꯃꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯌꯥꯡꯃꯩ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯦꯠ 13 ꯃꯦꯗ ꯂꯥꯏꯂꯣꯟ ꯕꯥꯏꯐꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯃꯤ 19 ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤ 18 ꯐꯥꯕꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ 19ꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ 시크브라 행리브라 하듯이 아코이 까나서 아이디어 레이터 aduna all the artists we come together here to protest and also we demand to the government to release to find out the culprit and release atuba matang na thadokpiba hojik moina wana lamhanga lenga dogse khalluga amasi yam aduna akoi gi brothers ama oina moina wana chatliba se akoi khang ngamde aduda government koi se at the right time moi se decision se lobby ro aduga puthok hojik se more than 2 weeks hen khre adu bawda hojik se moi gi maram da ka su akoi na khangba leite aduna akoi yam waye yam nungai de moi bu pharaga mit pullaga chahanba tingpon da pubiba amuk purapa nupi na phawa na chakane nupi phawa moi anjana to chor tawe aduga nupi bo adumai tor nupa abdi kamai tor ra habi akoi yu wakhanda akoi question to aduna wakhan si yam nungai de aduna hojik concerned authority state government or the central force or amuka akoi gi naga gi haba tare all the naga apex shesu moisu matam chaba matam da right decision se love you and then please take the right action moi hojik action lobo matam yokre aduna government na tumina lairabusu or the central force na central government na tumina lairabusu akoi naga gi shesu apex body do kani to ribra hai aduna ngasi akoi all the Zeliangrong artists we came together wakhan nungai dabagi akoi brothers bu pha khibagi nungai dabagi sida laga punni bani asi punba numit sida opportunity se lawraga 파크라바 아코기 브라더스 모양세 아투바 마tamda release to central government nasu and then state government nasu mateng to yaga to chilo piro aduga moi gi maramda asaimba answer do opoi pamni moi si rabra hing ribra habdo opoi da patana clear oi ba answer do opoi pbo habise state government nasu and then the central government nasu opoi fil to sabani aduga hoji hai chibogumna all the nagas apex body says okay apex body moi chu nungsi na tumina laibiganu moi chu tawri adubo hojik se action se lokhat taba haiba tare at the right time tawgadba matam du da sari ngai da yai hoba haiba adu do apai tawdaba haiba tare aduna yari khai all the nagas apex says body no se thigat piro kari gumba state government or central government adumana delay to lairabadi akhoi gi side gi we are the artists akhoi se acting to ba company but we will not act in this issue asigi matang de akhoi acting to roi we will do reality da ona akhoi asida la ba mayam se akhoi reality show on to ba kari gumba state government or central government or and then the naga apex so body moina kari gumba to de akhoi su tangsan lagani aduga pha kiba lailon by fight women society na pharaga Kuki militants that hand over to Hiba missing do akoi chu thido na ba as a artist wena moina warang do se akoi gi wakhan da feel to we aduna moi bu atuba matan da puthok ngai akoi chu hot nasi and then the last request owning basina high chief of the central government wero and then the state government and all the social leaders of the naga apex body please come together and take the right decision
it's the right time to take that action habisi adi haini aduna miyam lakminaraga appeal to miyam lakminare haraga akoi appeal tobni loinama punsanle haraga mangkraba akoi gi brothers miyam se atuba matam puthok bio habisi akoi gi request ni and akoi gi appeal ne habisi haini thank you Koi Zeliangrong senior actor KP Gangmai Hozai maso protest sit in protest gi damak lakraga ma lairi ma busu yam nangai ri thagathari thank you koi gi Zeliangrong gi actor Lathoi Gangmai Kamai okay मागी फॉर्म लेरंगनी अदुसु असिगुंबा अवाना लाखो मयामदा मागी थबक चिन्म मयाम थादोगा पुलप लाखबिगो में थैंक यू सो मच हाबिसे हैनिंगे अदुगा असिनसु अरोइबसु ओइरोय अदुना दका लाइबा मतमदा अखोय सिदगिसु हेन्ना पुनम ngमसु ओइसे ngasi लेंगमैदा थोय हाबा रोमैदा थोय हाबा लेते अखोय जेमैदा थोय हाबा लेते पुइमे ब्रदर्स थोय हाबा लेते अदुना ngasiना लोइदबसु याय अदुना तंबसु ngमदे अदुना अखोय एनी टाइम अखोय दरकार लेबा मतमदा अखोय सुमाय सिगी यूनिटी से मांगहनदबिदा दम पुनसे हाबसे हाइनिंग मने अदुना अखोय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दे ले अदु ओरसु अखोय गी वॉइस तो गरी फाउ पुबा याब्रा हाइबदो अखोय सिगी थ्रू मीडिया दगी मसा मसा की कंटेंट दगी गवर्नमेंट दे यहोबगी पोस्ट अखोय तौसे हाबसे अमा हाइनिंग मने अदुना हुजिक लाइबा मयामसु हुजिक अखोय पुंग अमा फाउदि लेकिसे वासु वाना करिगिरा है कंदा अखोय से ngasi गगन अखोयना सुमायना सोलिडरिटी शो तौबसे को रैली चलमबसु मसा मसा की सिविल ऑर्गेनाइजेशन खुनगी लेवल दसु याम तोरमगनी अदुबो अखोयदि पीस प्रोटेस्ट नेना मयाम सिदा पुंग अमा फाउदि मयाम फजना फमिनसे अदुगा अखोय बुसु हेना वारागा लेबा हुजिक से मागी फैमिली मेंबर से अखोय कोनसारम मखान कोनसारम की फैमिली मेंबर से मखान लेबने अदुना मोगी फैमिली ना कमाई तोरमगनी मागी हस्बैंड सिंग चपम मतमदको मचा सिंग कमाई तमने रिलेटिव्स कमाई तोरमगनी अदुना मोगी अवाब जो कोई सरुग याय हाबसे ngasi pung ama phau कोई वारस वन मयम खमिनसे अदुगा अखोय सुमाइना लेबा तुमे लेबसु बुदे अखोय की सीनियर अखोय की फॉर्मर प्रेसिडेंट ओर अखोय की अहन सिंग देगी को अखोय की प्रेसिडेंट लेन मिटिंग फोरम देगी वाई थमनिंगबा लेरगसु मयाम मसिदा नंगी मोटो शेयर तो बियो हैनको तुमे लेबसु बुदे मामागी कितंग ओरसु अखोय यूनिटी लामे अखोय gi brothers miyam bu phakibagi nungai dabagi phongdokpa oina all the artists of the Zeliangrong Film Forum mama gi mafam dagi tongan ba lam lap na none gi lakpa yawe o kanadong bi sunapati di yawramaroi adu mafam lap na lakpa kambu miyam lakpire herga simba फजख्रबा सिल प्रोटेस्ट अखोय फजना पांथोकपा ngambagi damakta yamna nungaye isobusu thagatle habise hanimani aduga artist miyam angang sing budi chatse lao habda kra nungaye problem please like adubu akhoi gi senior artist akhoi gi leaders global leaders miyam hansi na pibagi damakta di na harawe wakati miyam sunba matam sa ai opinion na masu share tawni akhoi Zeliangrong artist miyam naye aduna asi kumba sin protest natana entertain tauna miyam punna harauna zawai saminaba program so presense se ai hani like bol chanaba hoje akoi da Zeliangrong pui akoi tribe manga lere mari lere pullaga akoi se bol kuma chanaba or wari watai saminaba chaminaba adumba program so sinari henna unity si lakadra habisi ai wakanda ukpagi wahai se miyam da phongdokpani aduna matungda irang sina loirabadi peace lakraba matungda de akoi pullaga nungaina sanaminaba chaminabagi program so sinse habisi ai akoi leaders miyam da so adum hanimani adu ma program ayamba yam tawthokba oirabadi akoi Zeliangrong gi creator Zeliangrong gi len haiba tare lamsida nungaiba ing tapasi hena lakani habse hanimani mamangda akoi Zeliangrong sida unity se krisu leram dabani adu hodik inkhala pa angang sing or akoi gi senior leaders miyam na punle haraga akoi bu tingminaba punsindiba habse hauji se akoi gi damakadi yamna chauba stepping ama waire habse ai hanimani ngasi gi matung gi akoi Zeliangrong se hena nusi chanana lairani hena unity se purakhani habse ai wakhanda akoi gi wahai se miyam da hajabani thank you थौरम अमदा अखै आरएफएसु जेमैबुसु जेमैबुसु माइना बाटोन तौगिदना ngasiगी अपुनबेगी सक्तम अमा स्पाइनो उत्प फंबेगी तांजा अमा फंबेसी अखैगी पुनमकि दमकते याइफबनी अमसुन ईश्वरना अखैबु शिवो लाकदबा थौरम कया कया अमा लेरंगनी अजिति आर्टिस्ट मयाम अमा थोरे अखैना खंगदबा आर्टिस्ट मयाम